oras, selamat pagi bata ganupan, bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo kita rigapan si ganupari bata, bani panorang sogoton pasada hita hurta martonggo kita. Puji-pujian terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Bapa, bani ganupan diar layakmu, nadok menjagai rosi manramotkon daging pakonton dinami. Mambain boy hanami sugoton ibagas guguh na baru malas nyur na baru nalau mauduti perguluhan nami sa gancang nyarion asim marhite hatamu torangi ham tong ur apa pikiran nami asi ibagas malas nyur na humbamu tong hanami makorjahon tanggung jawab nami sa ganjang nyeron ibagas gorenakmu tong Yesus Kristus Tuhan nami jalham manami rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang kuren nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siam nabu isisehanami bani panurang sogoton marhite rigapan siganu pari aima ayat harian bata sadarion Sabtu tanggal 10 November 2020 sada aima tersurat bani buku 2 Timoteus bindu sada ayat 12 nama katahon anjaha halani Indo ase manaron au sonon tapi seng maila au ay hutanda do iya nahu hapor sayai anjaha tenger do hurhu margogo iya manramotkon na pinasipan konni in baku das hubani ari simagira. Bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus pardiate kita sonaha tuguh ni sonaha mantap ni komitmen sonai agi hauhuron rosi haporsayaon ni Apostel Paulus ibagas nalahu manugunugu haporsayaon ni anak hinaholongan ni hurni ase tetap tuguh komamaruhur ibagas nalahu mengambilankon ambilan nama dear pasal Kristus Yesus Tuhan ini. Agepe bani panorang sangga manongoskon hataon ia hubani Timoteus Apostel Paulus sendiri sangga ibagas tutupan ope napa dua halihon tapi ipatakas do hubani Timoteus porini petongon bani panorang ijia ia sendiri ibagas tutupan tapi seng halaniin gabi maila iya janah seng halaniin gabi surut koma pangidangyon ni hubani Timoteus sonai age hubani kuriain natotuon gabi dorongan semangat doon hubani Timoteus ase songon Paulus nalang maila halani sitarononi sonai mahumani age Timoteus lang porlu maila porini pebagal tantangan porini bebagal sitaronon bahkan maningon manaron ia halani mengambilankon ambilan nama diatin maningon totapdo toguh uhur apa pikiran ni songon na ipausihkon Paulus marhitihon ni goluh ni sandiri na totu perlu ibotoh kita masih boy sonai tuguh ni hauhuron sonai age hapor sayaw ni Paulus ibagas nalaho mambubahon rosi manorang norangi uhur apa pikiran ni Timoteus ibagas pangidangyon ni halaniaha halani mengaku do Apostel Paulus ibagas tuguh ni pikiran uhur sonai age hapor sayaw ni halani takas do bani Paulus ise Tuhan Yesus nadop manakapsi ise Tuhan Yesus nadop manotap konsi gabe juak ni totu ijon manokanayai tuguh ni hurni Paulus bahasa Tuhan Yesus naniambilan kon ni ai Tuhan Yesus nadop manotap kon ia gabe juak ni talupdo ihapor sayai halani Tuhan Yesus nadop manjamin haguluhan marhitihon ni nadop parlobe manubus dosa ni dunia on ase
hagugukon ni idop ni hur apa holong ni Kristus ay mahumani, nagabi pedoman, nagabi si Jolomon, bani Apostel Petrus, agepe sangga, ibagas tutupan, jana sangga, mandok pakon, sitaronon iya. Halaniaha sonai tuguh ni uhurni, jana masih ia tetap persaya hubani Tuhan Yesus, halani tengir do uhurni, lampita haluahon ni daging pakon tonduni tumang, na ijamin Tuhan Yesus, tapi tengir do uhur ni Apostel Paulus, bahasa merguguh do Tuhan Yesus, laho manramotkon na pinasipan konni bani Paulus Rossi Ari Simagira, ahama ay ma ambilan na madear hatani naibata, hatani nebata ay mahagugukon ni nebata, namarhorja ibagas sa dirion ni Paulus, namarhorja ibagas sa dirion ni si Timoteus, hatani nebata mahoma, namarhorja ibagas sa ganupan hadirion ni halak na porsaya das kubani Ari Simagira, jana ibagas tengir nihur ay mahomani Apostel Paulus patuguhkon sonai agehita das kubani panorang sonarion, bahasa langadong nasoya hapini pangwakwanta sonai age pangarapan apa haporsayonta hubani Tuhan Yesus, halani izin ijolom hita politik hatani Tuhan Yesus, izin hita marhaporsayaon hubani Tuhan Yesus, izin ipatotap kita tenger ni hurta bani Tuhan Yesus, ijay mahomani Tuhan Yesus marhiti tondoy na pasing marhorja ibagas guluhta, lahu manramotkon haporsayonta, lahu manramotkon pangakuanta ay ase totap boy ihaguluhkon hita, jana marmalas ngiur tongtong kita, ibagas pangakuanta ay sonay age ibagas hatani nebata na ihaguluhkon hita, ase marhitihon ni hatani nebata ay mahoma tuguh haporsayonta mandalani guluk taon das kubani Ari Simagira. Amen. Martonggo makita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani hatamu nadop manorangi ur apa pikiran nami bani panorang sogoton. Jadi hon hamme tongon Tuhan. Gabi guguh bani daging sunai age bani partunduyon nami. Ase tarbahen hanami tongon. Makorjahon harusun nirumu sa ganjang nireon. Rappakon hinaholongan nihur nami. Sonai age rappakon hasoman sa haporsayon nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalohama nami rappakon tonggo namion. Amen. Idop nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni na bata bapa. Apa parsoran ni tondoy na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marweekend mahita. Jana selamat marmalam minggu bodari. Oras mabata ganupan. Shalom.